U šetnji kroz Jugoslaviju kralja Aleksandra i kraljicu Mariju jedni će dočekivati sa ljubavlju i ovacijama, za druge on će biti samo diktator koji sprovodi promjene unutar države. Kralj Aleksandar I nastojaće da stvori normalnu temperaturu u zemlji, a to znači definitivno prihvatiti jedinstvenu državu, organizovati nacionalnu ekonomiju, srediti financije. Organizacija Sokola okupit će svu jugoslovensku omladinu. Ova panslovenska organizacija postoji i u Poljskoj i Čehoslovačkoj, a u Jugoslaviji glavna aktivnost Sokola bit će nacionalna, jedinstvo duhovno i okupljanje svih mladih pobornika jugoslovenstva. Posjetit će kralj Aleksandar i Dalmaciju i u Splitu održati govor u slavu jedinstva Dalmacije. U Zagrebu, na sletu hrvatskog Sokola, bit će objavljena himna kralju Aleksandru, koju će spevati vođa seljačke stranke Stjepan Radić. Hoće da me udari svoje auto. Naprijed! Vatate i drugi, vatate i drugi. Hop! Koji ću pustiti?
Ili bacajte sad gore. Sebe kroz ovo! Ajde kroz tu sad. Da li može i kroz tu da prođe? Evo, Boga mi to ne bi svaki mogao. A hoćemo li ove vodne kalanci napravimo onoga snijednog čovjeka? Koga? Onoga čovjeka od snijega tu se pravi. Svaki drugi dan. A profesor sad još dolazi? Da, sada će doći. Jel crtati? Da. Posle podne kad imate, koliko sati? Sada ću. Sad odmah. 4 do 5. Od 4 do 5 sati ja učenje. To je divno. 3! A sada od trk! Mari budu se kako mogu! Pomijeći napolje! Ajde, opet iznaj dođe! Opet gore! Mislim kada se pojba na aparat. Ali da se ne bliže, ne bliže. A šta sam ja najviše se pamtim je to je kad pre nego što se trebao da pođe za Marseille u Francusku i u Englesku, bio sam na ribadu ispred Dedinje, bio sam sam, zašto sam bio sam tamo, nemam pojma, i on je došao kod meni i meni je pitao. Tomi, ja idem sada za Francusku, pa onda za Englesku, da li mogu nekakav poklon da vam mogu da igračku kao meca ili nešto, i kažem ne, ništa. Kaže, pa molim, sigurno nešto želite, kažem ništa. I onda ja sam samo njemu krenuo i kažem, molim vas da se vratiš meni. On je samo okrenuo, vidio sam da vi imao suze u očima i to je posljednji put kad sam imao kontakt sa ocem. Kralj Aleksandar I Karađorđević odazvaće se pozivu francuskog ministra spoljnih poslova Louisa Barthua da posjeti Francusku, svoju drugu otadžbinu, kako ima običaj da kaže. Kraljica Marija poći će vozom, dok će kralj Aleksandar I 9. oktobra 1934. godine razaračem Dubrovnik uploviti u Marseille. Čovjek koji je izvršio atentat na kralja Aleksandra i usmrtio ga je bugarski državljanin Vlada Georgijev Černozemski, pripadnik terorističke organizacije VMRO, instruktor ustaškog pokreta. Došao je iz mađarskog logora Janka Pusta po naređenju svojih pretpostavljenih Eugena Kvaternika i Ante Pavelića. Ustaška i fašistička organizacija dugo i temeljno pripremat će ovaj atentat, želeći raspad Jugoslavije i suprotstavljajući se politici kralja Aleksandra, iza kojeg je, znamo, stajao Balkanski savez i mala Antanta.